ovukayo kusho ukuthi okungaphakathi kophilayo kwaphilisa okungaphakathi kophilayo kodwa kukhona okufile kophilayo. My God. Okusho ukuthi mawusenkonzweni noma usebandleni useva ngaphansi kwendoda kaNkulunkulu egcotshiweyo. You don't have ama-doubts ukuthi wenze noma yini uNkulunkulu akholela kuyona. Kwesinye isikhathi awudingeni ukuthi uzobuze, kufanele uqhamuka nebhenji malingekho ibhenji ebandleni, uqhamuka mhlawumbe nendwangu enhle ebhala ukuthi igama lebandla yini, ngoba uyacabanga unezinto ezisurprise uNkulunkulu, not ukuthi uzosurprise umfundisi noma uzojabulisa umfundisi, kodwa ukwenza umfundisi ukwenza uNkulunkulu. Kana ngeke ngakudiscuss nabanye abantu esizwana nabo abangani bami enkundleni zokuxhumana ngithi mina ikuphi okuhle ukwenza into ngoba ufuna ukubonga umuntu noma wenza into ngoba ufuna umuntu abonge uNkulunkulu ngawe. My God. Namandla kakhulu. uNkulunkulu kufanele ukuthi abe nesikwenethu sokuthi yini engakwenzela yona wena, ngoba kukhona umuntu ofike wamhlupha wathi ngibonga uMabika baba, ngicela ungigcinele uMabika usenze kanje kumina. Lo muntu akazange eze kuwena waze wahlupheka wena wathi yini ngimenzela into enkulu kangaka engezi mina zobonga, kanti amazulu aseyanyakaza ngawe wena. Just that you don't understand ukuthi amazulu ayanyakaza ngawe ngoba lo muntu usukile wayokhala mhlawumbe indlela ebengingabonga ngayo kuwena ibingakujabulisa nje mhlawumbe ngibonge, kodwa indlela engiyidecide ukuthi ngiyobonga kuyona uNkulunkulu ngibonge ngaze ngakhala nganqono ngadazuluka ngathi baba lo muntu ungibone ngani, ngineqiniseko sokuthi wena qhubeka ukumbusise uNkulunkulu ngoba wena omthintile kumina ngimthintile. Nginesiqiniseko sokuthi imehla ngibone ngawo namizwa ayizwile uma ngabe bona ukuhlupheka kwami uthathe kuwena, wena umthintile lo muntu bengeke eze kumina. Umfundisi ebese ethwala icala ke lo muntu othuliwe ebandleni ukuthi yindaba umfundisi efika lo muntu bese ekhomba yena ukuthi uyena ekufanele enze into ethile, bese wena mawunamandla okwenza into ethile ebandleni bese uthola inzondo ngaphakathi ebandleni futhi ukuthi why wena ube able ukuthi unikele ngalo kunalokho. Izinto nje esihlangabezana nazo eyidinga wisdom, neyidinga uNkulunkulu asikhulise, neyidinga ukuthi sazi ukuthi we have to take a responsibility umasebukhoneni bukaNkulunkulu. Bagcina abantu sabaqodulelana nje konke kwakusemaphakadeni ukuthi mina bengingakhula ne-diary yami, ngikhula ne-diary yami mina ngake ngafunda esikoleni esithile, ngangasebenza esikoleni kwasebenza kusona uNdlovukazi. Ngimbone nje uNdlovukazi ukuthi uyafunda nje la, ngibona usisi nje oyiqhokela kahle, oyimele kahle, ozazi ukuthi wenzani, kodwa into eyayingithinta ukuthi hayibo lo muntu kodwa une-authority. Ngithi mina ayi angathi akabhilongi la esikoleni, sesisebenza kanye ngifundisa abantwana ukucula, yena efundisa abantwana njengothisha, but into eyangithinta kuyena ngabuka ukuthi kune-authority somehow, but angazi ukuthi iklasha kanjani nokuthi abe uthisha. Namhlanje look where she is, ula utshena abantwana bakaNkulunkulu ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyini, utshena abantwana, ufundisa abantwana bakaNkulunkulu kanye nomphakathi nje ukuba umsakazi njengoba lesihlalo ehleze kusona. Thina we never needed to judge umuntu ngesihlalo sakhe. Uthina asikudingi ukuthi sibuke isihlalo kusona ukuthi lesi sihlalo sikufanele yini. Uma ngabe mina ngizokuphendula ngokungibuza kwakhe isihlalo engihleze kusona, ngizothi kuwena kumina uNkulunkulu wakhe umfanekiso wakhe nami. My God. Wayesethi konke kungifanele bangibuse phezu kwakho. Wayesephinde ethi ngaye ngoNkulunkulu enami konke kupossible. So lezi izinto ezenzeka kuthina izinto ekufanele siziqonde nje ukuthi akekho yiphutha, akekho hlezi ngephutha esihlalweni ahleze kusona, futhi akekho phila ngephutha kuze kufike kule decade, futhi akekho aqhubeke ngokwazi kwakhe nangokuqonda kwakhe, kodwa ngoNkulunkulu oneplan ne-diary. Siyazi ama-diaries ethu ahlulekile along the way. Azange siluthe noma uNkulunkulu uthe ngomhla ka-8 namhlanje. Angithi yes uthe kuzobe kuhlangene thina we never knew ukuthi kuzobe umhla 7. Yes uNkulunkulu thina we never knew ukuthi kuzobe sihlangene la ngalesi sikhathi, kodwa kuma-diary yasemphakadeni kuNkulunkulu uthe laba bazobe behlangene namhlanje bekhuluma nabalaleli. Uyanemba uyashaya ngathi ungayekwa nje ukhuluma mfowethu. Ngiyabonga. Sikuyi-Africa Month le esikuyona njengeciko siyazi yes mabeka kunama single yes akhona aphumile uyazi yahlekisa lento ukuthi kulama singles aphume ngalesi sikhathi se-COVID kade ayenziwe before i-COVID-19. Kusho ukuthi esethi uNkulunkulu no sebenzisa lento ke ngoba mina ngifike kuqala before the situation comes.
Yeah. Wase mina ngifike before i-circumstance enikuye namhlanje nina abanye beni bengayi understand mina ngakwenza wayi understand ukusho ukuthi umuntu understande lento mina wena uthe ulele ngabe ngilwa izimpi zakho so bengalwa izimpi zakho for only yourself but bengilwa izimpi zakho ukuthi ube yicilongo ozolishaya liye emphakathini Asise. My God. awubuka nje ingoma emnandi kanje madoda ngangizothi Sithi nothing is impossible with God on our side. And useyibeke ubaba Njwadi sithi ngathi ngamiyeka nje ngikukhulumela. Now masibheka babo usuhamba isikhathi eside nokubhala amaculo thina ke nje bade exoxa lodaba mabika ngiyafisa ukuthi uyizwe likuzwe lokho sengieda nami ukuthi ngempela lento ayikhuluma iqiniso when sisesikoleni la eqinisweni indlela ayesebenza ngayo namaculo amaningi wakwazi ukukhanda izingane zethu zakwazi ukuhamba zifike kuma national lento ekuthiwa ama cultural activities esikoleni sasafika ku national siwiniswa ingoma khona ingoma ayisibhalele yona futhi ngayizwe siculwa nje ngathi mina ubaboke ke lo ethi ene ulikholo elinjani Yeah. Awumazo munye umuntu akusazi seqhubeka thini kodwa ingane zethu yes ngelikhulu hey khona ingane angiyazi le ngane iphi namhlanje eyayilishaya yabo uzuza ukuthi yabo lento imthathile ubabo ehlala espend the whole day now ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhuluma in so many ways wahlala wanikela isikhathi sakhe nayo isikhathi but look at him today siyamhlonipha namhlanje andiculo lakhe seliculwa asiqhubeke yazi nanti thatha over singakhuluma ngawe babo ukuze kufike kusemnyango but thatha over elinye lamaculo ke manje ke leli ngibheke ngabuka izinto la ngimisa ngengqondo sithi thatha over umondle ucula la Joli Nkomo and umondli mayecula ngibuka ukuthi ungiserve for more than 5 years labafana labana abaluke bengibheka luke beshintshana beluke bephumelela so owala eRichmond uma ngabe umondli ese now usekwenza enye business kodwa ngathi Nkosi yami kukhona into ekhona kulobhala ngathi woza la ngathi awukwazi ukuyenza lento ngaphandle kwama-science namhlanje abantu bam-appreciate left and right and bayawuthanda umsebenzi wakhe kodwa mina ngibonga uNkulunkulu ngaye ngavele ngathi makasiculele le ngoma ethi thatha over wonke umuntu uyam-approacha wonke umuntu uya-appreciate ukuthi lo msebenzi nayo bengazazi ukuthi he is this powerful uNkulunkulu ubekele ngithuluzi hit usayilalele kokuqala nje babo uma sikhuluma ngalesithi sithi singile saziphela thina amasingile into eyodwa so awusichazele kancane nje usihabulise ngendaba ukuthi umuntu mekhipha isingile kusuke kuyini phakathi kunani and then ithini i-cover what yes title shonja isuke sazongena isithebe sure okay kodwa ngokuthi kukhona ibandla kwaRondo yeah usuke sengena ugqoko lwamantshontsho kambe ngesilungu uqalwa ngalo ole izinto ezincane eqala edliwe lezi ama status yes uyabona ke ukuthi ngiyajabula nje ukuthi angazi ngiyangithi iNada FM inalezi zinto eshaya ngazo niyafuna ukwazi ngonyuluka anisakazi nje kuphela ukuthi hayi kulungileke sewenze nje niya nifuna ukwazi lokhu ukwenziswa yini lokhu kwenzakala kanjani educate inform entertain silapha uyabona samaloshu siyabonga akube nezo siyafunda kodwa into engijabulela kakhulu ukuthi abantu abasemnyango noma abantu abasilalele bafunda kangakanani nathi uyabona ukuthi uma ngabe sithi isingle sisuke sethani benibamba okay lokho enikubambayo kuyaphila kunitshengisa ukuthi siniphatheleni okay lokho esiniphathele kona kungenzeka kube kukhulu ngaphezulu kwalokho kungenzeka futhi kube mnandi ngaphezulu kwalokho kodwa kuzoya ngokuthi lokho kumnandi kangakanani
Isingili ke udo or die because kufanele wenze isiqiniseko isingili iyahamba bayayithanda abantu uyasizwa uNkulunkulu uyasizwa futhi nawe wena ukubelevela kwena nokubathanda abantu bahlonipha ukuthi awukwazi ukukhipha isingili into ongayithembi so akubona ukuthi isingili ezini ngoma hayi isuke yandulela ukuthi le singili faka lezo odabula oshaya ngayo okadla ngayo le singili lena nje esiyikhiphile angaba amasingili mathathu angaba mane futhi kula masingili lawa kuona ayashintsha abe kube khona ialbum kuona alright yes so i-title yakhona ke ithini uma siqala zaphi yes uyithola sithola ngapha la emsakazweni sinayo ngiyacatha umlalela kabi nayo ngiyabonga kakhulu Indlovukazi kuma digital stores wonke ikhona uzowathola amasingili kaBabo kukhona u7 wakuphinda lokho uchapter 2 kukhona kumanje sibalungiselela ukuthi bamthole futhi uBabo uhambo 1 kusho ukuthi uhambo 2 lukhona manje seningalithola kuma digitals nesingili le ecula kuyona uMondli nesingili la ngifeature khona uAndile Mbili nesingili la esithi khona thulisa umsindo so mangifika mina ku digital na iPhone yami Babo ngiqala ngitsimpe 4IR manje akunjani 4IR manje ngithinta manje na iPhone zikhala kanjani ngoba yamele kanami ngesitolo ngithi imali nawo mase ikhala njani uya ku phone yakho mawuya ku phone yakho nje uya kuma digitals uyabhala uthi Babo imaka ama digital yini digital la fundisa la ma app stores lapho kuse app store nazo lokho bengifuna siqale la siyothenga khona uma app stores kuhlukene angithi ifike sibe nako kuma digitals bese siyaba nako kuma app stores kuma la kuma Apple store la Play Store yes no place la bese uyahamba ke mawungena lapho iyakutshena nje ifika izendlalo ngoba isilungiselelwe vela abantu abathengayo especially through this COVID-19 esikuyona izinto siyithola on air so I mean siyithola online yes mosungena lapho iyakutshengisa nje nanti uhlulu kaBabo iyakutshengisa ukuthi nazi ingoma kaBabo iyakutshela ukuthi seziyatholakala lana then kunama links ama-links uwathola lapha i-link ukuze uyithole kalula uya lapha kuBabo kuBabo uyakuthi xomkhululi uthi xomkhululi kwi-account uphinde uye lapha kwi-page kaBabo 7 lokuphinda lokho nje basikhuluma manje kuyanyakaza uzofika uyithole lento engikhuluma ngayo emawusuya lapha futhi kuBabo reloaded mawuya lapha uzofike unawo wonke lolu sizo lolufunayo nalolu lwazi loludingayo uzobe siyakuchazela uBabo ukuthi sichazela kahle futhi ukuthi isuka la uye la khona uzokwazi ukuthola uBabo ucathulisa ngoba phela abanye bethu bebengajwayele ukuthenga online jwayele shem kunabo abalaleli laba yabo ihlala isuthi nje akaziqala ezadala uyazi ukuthi iqala isuthi iflya kanjani amaNazaretha fly iwona esingafunda kona that's indaba siyabuya le wavele wayithintela yona singakaboni manje ilide hayi cha kona siyafuna ukwazi phela kufanele zibe juicy uthi ulalele siqale lapho uqala before uhleki hlomelene ke nombuso shanga uthi ke mona la ngoba ngiyazi ukuthi sinenkinga nje sibaningi futhi sinenkinga sifanele siveze ngathi siyayazi lento kanti asiyazi so Apple Store uma usebenzisa Apple uya ku app store uma usebenzisa Android uya ku Play Store then ke usechazela uBabo siyabonga kakhulu Babo siyafisa ukuzwa mina ngibuzela abantu ngoba mina ngi-right ngayo ngenxa ukuthi ngimuntu o-diverse ngendlela right ngayo ngiyayithandlela ubuza ngathi awukho right phela awuvuthi wena ayiphumile lento kathi angihaleli le ndaba kodwa uciko lomuyinto la angihaleli le ndaba sengibuzela uBabo buza ngathi akabuzanga kodwa thathe ngokuthi akabuzanga ubuzile ngoba kwasuka umsindo la kwanebhizi basonga abantu bayaxaza usufaka amabheshu sakunjani ongani lo msindo ngicela ukuthi Babo lento okuthina iyisifundo yabo ezisithanda ukufundisa abantu nge-unity ne-diversity ne-uniqueness yabo so kulento eyenzeka sakubona usucula lapha abanye bebengazi ukuthi uThixo omkhulu related kanjani kungekhona ukuqala ngicula khona
kube khona bese singazi nokwazi ke yabo so sexplainele le yanto ngoba kwaba nomsinjwana nje futhi khona engathi mase usuyihlubuka wakwaba yini into ethi yiloko phela siqale lapho mhlawumbe nanokuthi umlaleli simdonse nomlaleli ongalilandela umudaba ongalazi ngoba bonke akubona bonke abakuma social media njalo njalo masithi wacula lapha yana uphi laphana bengazoyichaza le ndaba manje wena mina bengibuzela uyichaze babo Itinito vele. Tinito. Qade yabanesibusiso esikhulu nenhlanhla bengandele bani ukuthi kungena ucingo luthi cha isiyakubiza inkosi yamaNazaretha ubaba unyazi lwezulu. Hawu. Kibizwa mina kwazi kwangena ucingo luphuma kubaba osondele kakhulu nenkosi athi ngempela ukuba kuya ngaye bekuzoba uyena olishaya kwena ngoba sekulethe uyadingeka indaba bekuyisikhumbuzo kusho ukuthi kuya kube nesikhumbuzo isikhumbuzo ke ngesizulu isikhumbuzo kusho ukuthi kuba yini i remembrance angithi yani yelikhosana kade ichaza nje manje isikhumbuzo manje lenyanga so lelo thuba ngalibona lingqayize vele 1 ngithe ngiyasihlonipha isihlalo into engihlonipha njengesihlalo 2 akekho umuntu obukeka engaphansi kimi kunomunye and 3 ayikho into engiyithanda njengokuthi uma ubiziwe ubizelwe ukwenza umsebenzi wenze umsebenzi ngendlela oyizoyimisela ngayo ukuze kube khona ukuphumelela okukhulu yabona ngabizwa lapha kule ndawo engayijabulela kakhulu ukubizwa kuyona ukuthi wawuzosibusisa ngajabula ngizithola ngiartist eliqokwayo nje kanti ngonyaka odlule sasinamanye ama-artist futhi ayizimvuma ahlonipheke kakhulu mangifika laphana angifika impela ngipaka imoto yami ayikho into engiyihlonipha njengokuthi mawungibizile kwamabika uthi angizodla isidlo nawo ngihloniphe umuzi kaMabika ngihloniphe isibongo sikaMabika ngihloniphe nje usiko likaMabika kufanelekile ngafika laphana ngangivuna mina ngolo muntu owaziwayo ukuthi mawugqokile gqoka mawungafuni ukugqoka kuyeke ungawanyazisi ungenzeli nje ngiphathile usi understand ukuthi awugqokanga ngoba awugqokanga nje ngoba ungenakho ugqokile kodwa so lo kwenza ukuthi singacwasa abanye abantu abangagqokile kahle uwamukela ukuthi no agqokanga kahle ngoba engenakho but mawuzolingisa ukugqoka kukhona thina ngoba thina asizukugqokela amalivilivi kube ngathi amalivilivi kungewona asizukugqokela imvunulo kube ngathi imvunulo kungeyona uyoperforma kuphi nanokuthi ucabanga ubizwe ubani la kufanele ubheke mawubizwe isilo samabandla awuzoqhamuka ngejini esinqeni uyayibona uma ubizwe ubaba ophethe ibandla lama faith mission noma gospel awuzoqhamuka nevest lapha awukwazi ukuma phambi kwabazalwane base gospel faka ibhanti ufaka uthayi then utshena abazalwane ukuthi uJesu inkosi nomsindisi ubizwe Zayoni awukwazi ukuqhamuka uhudulo phaqa nekapisi elibhalela ukuthi sevele wakuphinda lo into oyenzayo laphana uyabuza ukuthi ngingangena ngigqokeni mawungenayo umNazaretha noma mawungenazo izathu zakhona gqoka into ehlobene nokumbatha kwabo ngoba uhlonipha ini umthetho abahlonipha ngawo uNkulunkulu athi balekile Indlovukazi ngoba kwesontweni nje le engisonta khona mina ezethi ngeke uqhamuka uhamba ngengalo ngeke ungene straight yabo so fanele wazi research uma uyicika ukuthi uyakuphi kahle kahle fanele ugqoke kanjani okay ukumhlonipha nje uNkulunkulu kubalekile ungabuzi ukuthi laba abamhlonipha kanjani igcinene uNkulunkulu you don't have to take izulu on your hand you don't have to take ukwahlulela ngoba akakafiki umahluleli kahle njengoba sahlulelana siya kuyena hayi uzozala eish so wawuya njenge-artist ngiya njenge-artist and ngiyabonga kubafundisa abakhulu abathi wenze kahle okufanele kwenziwe abazalwane ukuya Nkosi yami akukona ukuthi abazalwane beze kithi ukuya wena mangabe uyithuluzi babo uyiunderstande kahle iya lapho la ubizwa khona ngoba uphethe into kaNkulunkulu nanokuthi hayi komele ngempela kucwaswe lawa uya khona ngakuthola ke egcineni ukuthi kwangiyabona abazalwane kwakuyizimbi nje babebona ubabona hayi bona ngathi lo is doing very well manje muhle umuzi wakho osemaqadini
umuzi wamaqadi nomuzi ngiyabonga kakhulu ngoba nalokho kucala kufanele bakwazi abantu ngeke kubizwe njengengane esendaweni kufanele bakwazi abantu umuzi wakho usemzini omunye kade buke ethi hey ngeke ndoda unomuzi uneyinkomo nezimbuzi unameklaphu unamadada unayo yini lento uyenzelani ngathi mina understand umuzi wathi kukhona yini okukumotivate ngemuva ngithi umkhulu wami wangishiya emhlabeni engenalutho sasihlala kuThuru konke lokhuyana ngi-embrace amandla uNkulunkulu anika umkhulu ukuba it wasn't for umkhulu ngabe angiculi gospel mhlambe ngabe ngicule uyabona njengoba nguswahlala insizwe mhlambe ngabe kade ngafe mhlambe ngangiyintshontshela imoto noma ngangiyiculela ini olunye uhlobo lomculo kodwa le gospel engahlala kuyona izinto engihambi kahle kwazi kwaba namhlanje yenze lezi ayithelo lezi COVID-19 ayikho into ayikho into ebaluleke ngokuthi siqonde uhlelo lukaNkulunkulu kule COVID-19 mama Indlovukazi nawo mabika ubhuti wami asitshena abantu bakithi nje ukuthi ukuhlangabezwa isimo ungasi-understand noma ungasilindele lento ivele yaqhamuka randomly yathi qhi akekho belindele ukuthi manje angibeka imali ukuthi i-COVID-19 izofika izedlule ngiyi-well budget yabonga i-right kodwa eyivele yafika yazuma ibitshengisa-ke ukuthi uNkulunkulu unamandla kanjani naphezu kwazo zonke izimo esihlangabezana nazo uyabona nje khona manje kuyalulwa seku-14 days after 14 days kuzoba u-21 days after 21 days asazi ukuthi kuzokwenzakalani up until kutholakale i-cure noma kwehle ukuhlasela kwalesi sifo se-COVID-19 but kubalulekile ngithi kubantu bakwethu it is not about me and it is not about you as well but it is about us ukuthi sihlangane silalela umthetho nje uyazi ukuthi senginciphisa nje ngakho konke lokho uNkulunkulu ugcoba uMoses uthi kuMoses khuluma izwi engizokhuluma kuwena ukuze ukhiphe uIsrael eGibhithe uma isefikile uIsrael in short uma isephumela uIsrael uselapha ehlane useyadinwa ngenxa yokubonakala kwezimo zehla ehlane usethi kodwa ubusithathelani kwayikhona lapha why ungasibuyiseli khona yabona nathi asingalingisi uIsrael wayedidekile sisithi kodwa lo hulumeni usenzisani manje yini lesenzisana sesiphakathi naphakathi nalento uma sisuka kulukhuzana ku level 4 sizoya ku level 3 we do not know ukuthi u level 3 usiphatheleni njengoba sisadingidingehana no level 4 esana lama challenges but appreciateana sikubonga uNkulunkulu sisukile ku level 5 asazi ukuthi ke kuzophela u level 4 sinjani amen isikhathi COVID babonga ibheni ngamthatha nawe kodwa vele ngene indaba sisami all right wava oh iphelile kulungile qadi mina ngicela ngiphi iveni lakho lela abishuba ayilutho vele washo pawuki bishayele hayi liyavuka hayi lana nje bathi hayi angithi angidayisi le nto yabona makuthi umuntu ozange wajona imoto yakhe ngicela ngithi kusuke kuqale khona izinto ezinkulu ukwazi nanokumuva ingoba ukukhona la uqale khona nokunderstand ezinye izinto ingoba khona la uqale khona siyabonga ukuthi usakhona usahleli nathi kulomsakazo sibonge kakhulu babongile ukuthi asinikeze amazwi amnandi kangaka ngokwami ngempela usekhulumile waqeda but ke kubalekile ukuthi ngoba sisasalele lehora siphinde nalo siliqedele sikhulume kulona namhlanje ngifisa ukuthi ngesikhulume kakhulu ngendaba yokuthi ubani esimkhonzayo siyam-understanda yini lo esimkhonzayo siya-understanda yini uma uJesu ethi umdali ubaba siya-understanda yini uJesu methi mina ngenze lutho ngokwami kodwa ngithumileyo unamandla okwenza konke siya-understanda yini lokho now ngifisa sibuyisele lento ethi kuthina mukhulu ongakithi unalo sezweni si understand the spirit of God si understand the power that we have si understand the power that we've been given thina as abantu abaphila kulomhlaba now the best way
ukuthi asebehambe phambi kwakho babona indlela uNkulunkulu asebenza ngayo kuhle ukuthi kulandele bona ukubabheke ufunde khona and ekufundeni kwakhona ngifisa sibe nalento futhi ukuthi awuzukuthatha into njengoba uMapule evele ayikhulume nje ayishintshe ngoba injalo kodwa nawe uzoyimlalela uMapule umuzwe ebese uhlala wedwa ekhaya noma ngabe uvula iscripture noma abuvuleni ebese uhlala wedwa ekhaya uzibuze kahle ukuthi konje ngempela ithini letho ngokwakho wena ukububunikezwa ukuthi mawukhulume nomuntu manje unikezwe ithuba lokukhuluma nomuntu yini obungayisho kulesi simo esikusona now into ke engisukumisa kakhulu Mabika ile yokuthi njengamanje sithi inkulumo zethu sikholwa uNkulunkulu sesithembe yena yabona manje isimo esikusona seCovid nangendlela engibona abantu ababuka level 4 ngayo bawubuka njengokuthi seku unlocked yonke into isi unlocked sebeyazenzela isinomi kanjani sebeyayihambela abasa understand indaba yama mask abasa understand nokuthi fanele baqhubeke basanitize abantu babona be free abanye ke babhizi ngempela bayifuna lento katshwala bayifuna lento kagwayi abekho ekuthenini logwayi njengoba uvalwa akuliwa nawe lo butshwala njengoba uvalwa akuliwa nawe but ku manage isimo ngoba kuyazeka ukuthi masubhemile into makuthiwa ihlupha vele nge respiratory bani organs ivele ingeke izizikwazi ukukushiya wena mangabe uyimbemi uma ngabe kukhulunywa ngendaba yotshwala utshwala sizime sesikhuluma sivuza amathe sesidakiwe sesilele sesiyizinto zonke sesibambana noma kanjani so uma ngabe kuleso simo sokungabi sober ngeke kuze kukushiye that is why kuthiwa ake kuthi kuma ake simeni sesiphilile ngempela almost a month singaphuzi kuyaphileka kuyenzeka nabanye inhliziyo yami ngithi ngiyafisa bangayi-understand lento Mabika ukuthi bangayithathi nje ukuthi bayashawa labantu kodwa ake babeyithathe nje ukuthi i-rehab time manje ngoba ngempela ezinye izinto ubungazenzi one nje uyabiza ugwayi 2 utshwala buyabiza now vele imali yakho lena isisavekile you managed to do ezinye zezinto banconya abantu ukuthi bayondla manje exactly so zonke lezo zinto lezo awuyicabange nje into obukade uyenza before ngaseyenzi angikhulumi ke kodwa kakhulu nalaba abapurukutshelayo bafuna ngenkani ukuyisebenzisa imali yabo beyisebenzisele ekutheni bazilimaze akuliwa notshwala asisho ukuthi ungaphuzi but kuthiwa during this period zigcine uhlanzekile zigcine usafe zibambe ukuze ukwazi ukuphila kangconywana uphile kade ungabi nawe ubalwe ube istats abantu ababe infected baba affected yabo kwakhulunywa nje kwazi kwafika ekutheni sebeyadlula emhlabeni now ithi ke into yami namhlanje ukhona la Mabika lento ethi abanjani abayokwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu now ifike sibuza lento ukuthi banjani baza kunembusweni kodwa abantu benga understand umbuso kaNkulunkulu ukuthi uyini iqala ngikusho in short futhi namanje ngizosho in short ukuthi umbuso kaNkulunkulu indawo it's a state of mind ake ngisho njalo because ngeke ukhombe emafini ngeke ukho but ya understand amazo understand amabuyi ukuthi siyabuswa manje angithi sibuswa uhulumeni obusayo amakhosi endaweni zethu siyabuswa okusibusayo now okaNkulunkulu uhambisana nokuhle ngoba uNkulunkulu uhambisana nokulunga so umbuso la ekunentokozo khona like nama instructions that you need to follow so that uzokwazi ukuthi uphile kahle then eminye imibuso ngifuna ukukhuluma ngayo because ngifocus kuloko kaNkulunkulu so if wena uzoba nobuntwana umntwana then uzokwazi ukuthi uphile isikhathi eside uzokwazi ukuhlala embusweni kaNkulunkulu ngoba lapha yana ilula into yakhona kodwa kwabanye abangafuni ukuyenza ibuke difficult ukuthi ingenzeka yokuthi uhlale uthande ngothando olungenamkhawulo 2 ungabambi izinto ongesukwazi ukuthi wena uzoyihlalisa kuze kube kunini nezinto futhi eseyidlulile ungazibambi kuye kube difficult kwabanye ukuzonda akukho embusweni kaNkulunkulu so kuye kube difficult kwabanye ngoba bayafuna ukuzonda so abanye abantu befuna ukwenza izinto then bayabona ukuthi abekho embusweni futhi abafisa ukungena embusweni kaNkulunkulu la bezo enjoy khona ukuphila okunokuthula you know uma ungazondi uma ngabe ukuthi uthanda wonke umuntu uba ne peace of mind ukwazi ukungena kuzo zonke into ukwazi ukukhuluma nanomnobani even wena loluthando onalo ngaphakathi luvele luyigqapakela athi umuntu umekubona afeel ukuthi uyathandwa ngenxa ukuthi wena usebone wena
uyangi-understand because lento ihamba iye ngaphandle lento ekuthiwa i-aura yomuntu iyaphumela ngisho uhambaphi yazi abantu bafisa ukuba nawe because unalento yothando awunawo amafundululo akufani nomuntu othi njalo uhlele ehlinile efrownile ekhanda uyabona uxakanisekile lo muntu akwazi nokumngena akwazi ukuthi uzothini kuyena lo muntu uxakaniseke ngempela kanalo uthando lo oluphelele uyalifuna kwenye indawo kodwa akakwazi yena ukulikhipha and namhlanje ngifuna ukukukhumbuza ukuthi uma unganalo wena ngeke ukwazi ukuthi ulireceive because lezi zinto ziyadonsana ziya-attractana lezi zinto uzothi wena abantu abakufuni kanti wena ongazifuni kuqala wena uhlinile kumanje indlela engikubuka ngayo ngikubuka umuntu ongekho ready for ukuthi ungakhuluma nami ngikubona ungekho ready for i-joke ngikubona ungekho ready for any other thing ukuthi ngak-approacha ngayo so ngizoku-approacha kanjani so be approachable yonke into kuyacashwa kwenziwani ngoba unalento onayo ngaphakathi engathi lesi sikhathi singempela nje sithi rehab time engathi ubungazisiza ebese uyazilekelela la ngibuka uJesu uma ngabe ngifunda kuMateyu 19 kunezinto eziningi abafarisi abekade challenge ngazo uJesu nami ngibuka nje wasila ku2019 ku2020 where si challengeka ngezinto ezithizeni uthola ukuthi abafarisi babevamise ukuthi njalo mebembuza into bambuze ngokuthi uMose wathi wena uthini uMose wathi njalo yabo yonke imibuzo yabo kwangazi ukuthi kubona ufike nokuzoshintsha imithetho kaMose kanti akaze ngaya ukuzoshintsha imithetho that is why you find him ezinye indawo ethi enangizelanga ukuzoshintsha kwakushiwo kodwa ngizogcwalisa now bayaqhubeka bayeki ngoba yonke into ayenza bebeyithole ngazuthi eyibona abayazi lento umthetho uthi wena manje uzofika uthi now ngiyamthanda uJesu ngoba kuyo yonke inkulumo yabo kuwona 19 wonke uziyofika lapha ya ezantsi egcineni uyabachazela and futhi nabo unyusela kwenye 11 enza imizekelo aphinda babuyisele futhi ezibhalweni zika Mose so nathi sikuleso simo ke njengamanje ukuthi uthi complaina siya challenge ubani uhulumeni mangesho kanjena ubani mangabe ezosho mina ngizotshela ubani ukuthi yabo sinaleyo nto ukuthi ngoba kwakuthiwe eqaleni nawe asafuna ukuthatha lento ngoba thina ke kakhulukazi abazalwane sithi samukela uJesu ophilisayo uJesu osindisayo nawe asafuna ukulalela uhulumeni okuyithina olekelela thina yonke into ekhona sesifuna ukuthi uJesu kwathi nawe ukuthi kuzosiza ngani ukulokhu sikhuluma ngaleyo nto silokhu sibhizi ngaleyo nto kunokuba sithathe into ebese siyahamba siyenze njengoba yenzeka ngoba uma ngabe sesibhekisisa kahle kwayilenhlanzeko ekhulunywa ngayo ile uJesu ayivele ipromoter ekhuluma ngayo kwayilokuhlala ekhaya and uzindlu uhlale noNkulunkulu spend more time with God yiloko uJesu ayikhuluma lokho ukuthi sithandane sinakekele imvelo sinakekele konke yiloko uJesu ayikhuluma manje yindaba sizoqala phansi siarguisha indaba ukuthi kwenze kanjani uhulumeni uthi thina sikholwa ukuthi siphambanisa izinto kungani kuzosisiza ngani lokho yindaba singathathi le position yokuthi thina ngaphakathi owakho kuNkulunkulu uthini ngoba uJesu yena uma ekhuluma all the time wayethi uNkulunkulu unamandla okwenza konke othume mina unamandla okwenza konke yini manje sisilokhu siphithana ngempela asicabangi asifundi asikholwa futhi now into ke ithi na uJesu kune moment kuwona u19 ngihambe ngawufunda nje wonke nawe uzofunda ngoba kunemibuzo eminingi abambuza yona ayiphendule naye ngendlela nangendlela imizekelo ayenza ngayo kukhona umzekelo awenzile ngensizwa enothile ukuthi ibuza ukuthi ngingenze njani ukuze ngikwazi ukusindiswa uthi akuhambe ngiyayishortnisha uzoyifunda kahle uhambe thengisa konke onako ukuze ukwazi ukuthi ebuso uyangilandela ukuze ukwazi ukusindiswa ubone futhi umbuso kaNkuluNkulu kuthiwa kwaba difficult for that man ukuthi yokwenza uyacabanga nawe emabika unayo yonke into bese kuthiwa hamba onika abampofu yonke into bese usala ungena lutho bese ulandela umuntu one uzongamkholwa lo muntu uzomlandela ufike phi naye lokhuluma naye njengamanje mase nje ngilandele emabika ngeke ngikholwe mina ukuthi ngizokuyisa endaweni eright and two uzothola okuningi kunako konke kunaloko engikusho uzongchallenge ayibo kanjani lona ngeke ngishingcebo yami so uzotshela abantu kunzima for a rich person ukuthi akwazi ukuthi adedele yonke into kunzima for ukuthi abone yena umbuso kaNkuluNkulu ngoba ubambelele izintweni anazo ubambelele izintweni ayiphethe nezi material na uziwenza umzekelo njengokuthi ukungena kombuso womuntu ocebile embusweni kaNkuluNkulu uzokufana nekameli lingangena embobeni yenaliti now we understand ukuthi ihaba elingakanani but uthi akasho ukuthi aku impossible but uthi ku difficult now yini lezo ukuthi kube difficult ngizosho njalo namhlanje ukuthi kuwena balizi
izinto nazo njengamanje are you willing to give up kulezo zinto na ngikhuluma ngalezi zinto lezo ngoba unayo imali ufana nomuntu ocebile ngoba unayo imali yokwazi ukuthenga ugwayi ufana nomuntu ocebile unayo imali yokwazi ukuthenga utshwala unayo imali yokwazi ukuthenga izinto zonke ezingakwazi ukudestroy umzimba wakho but if ungayishiya lezo zinto uziyeke zonke ebese uthenga lokho okufanelekile okuzokuphilisa inguna phakade ngoba wayesho njalo uJesu athi ngilandele nawo kusho ukuthi nawo isikhathi namhlanje ebese kufanele ukuthi leyo ngcebo yakho leyo mali yakho nayo uyisebenzisele ezintweni ezifanelekile uJesu esho ngoba ngeke usakwazi ukuthi umlandele manje practically but okusalayo yenza izinto eziright ezikulunga ezobuyisela abantu kuNkulunkulu kunokuthi uqale phansi waste imali ezintweni ezolimaza wena uthi la igcineni esenzelelo haba ngoba bakhathazeka abafundi bakhe ekhuluma nabo leyo nto babuke ngazi ukuthi hayibo wezokhuluma into kusho kahle kahle ngeke kwenzeke nje ukuthi umuntu ocebile akhole uthi cha akasho nje ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi umuntu ocebile akhole but wenza umzekelo wokuthi ene kufana ku difficult ngalendlela ukuthi kungafana ukuthi ikameli lingene embobeni naledi but engithande kakhulu ayishilo egcineni uthi kepha kuthiwa uJesu la wathi sebezwile abafundi bathuka kakhulu bathi pho kungasindiswa bani na uma ngabe kanti ku difficult kangaka ukusindiswa nokungena ubona umbuso kaNkuluNkulu uthi uJesu kubantu akunakwenzeka kepha kuNkuluNkulu kungenzeka konke lamazwi asho ukuthini uthi uma ngabe ningathatha amehlweni ngizosho njalo namhla uma beningathatha amahlweni ningawabeki ngento ngehle nibuka ngalo nabantu nokubuka ukuthi abantu bathini ukuthi kwenzeka izinto wena amandla kuwena nje bethi kuNkulunkulu kuyenzeka kubantu vele kubukeka kuimpossible ukuthi uMapule enanga umfundisi abantu babuka ukuthi uMabika ngaqala kanjani nje abusiswe ingoma ethizeni uMabika ngaqala kanjani kwenzeka i1 no2 no3 no4 kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka kubantu vele ku difficult kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka ashintsheni ki mindset shintsha ingqondo yakho ufune okukaNkuluNkulu ubheke uNkulunkulu ukuthi ukhuluma uthini umlalele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi ukhuluma kanjani uNkulunkulu lokho kuyokwazi ukusilekelela ngoba uma singakamazi uNkulunkulu then sizoba nenkinga yokuthi understand ukuthi kusindiswa umuntu onjani ngisazobuya ngiqhubeke Raineni ngezinetheko lisola isicishamlilo zaseTheku ungaka akudinga ukuthi uzufakwe ukhololo ukuze wenze umsebenzi kaNkulunkulu akudinga ukuthi uze ugqoke amajazi amakhulu ukuze wenze umsebenzi kaNkulunkulu uvangelo umsebenzi kaNkulunkulu wenzeka la ukhona njengamanje enye izinto lezo ongagudi kuzona ukuthi mawubamba ivesi elifundwe eNanda FM ngolesini udlulise usushumayele waqeda ukuthi mangabe ukuthi usenkonzweni kukhona into ekuhlaba umxhele wathatha leyo video leyo mawuvumelekile ukuyithatha busu uyayidlulisela usushumayele waqeda inkonzo yakho nikezwe yona nokuthi ukwazi ukuthi mawusuhleli futhi ukwazi ukufunda izwi elifundiwe nawe bese uyadisene bese ulicabanga ngendlela yakho ukuthi konje wena lithini kwena lingathini komunye umuntu inkonzo leyo ngifuna ukukutshela ukuthi ngisho ukuhlabelela ekseni uhlabelela uyobusuwenza inkonzo ngoba lento igqashulayo ekseni mawuhlabelela lento sukuyigqashula mangabe ukhuleka into ezofinyelela indawende because umkhuleka uhamba indawende awuhamba ufinyelele la ekupheleni ngifuna ukencourage wena namhlanje ukuthi abantu njengoba uJesu base etshela abafundi bakhe sebe worried ukuthi kanti kahle kahle ubani osindiswayo mangabe kanti nabantu abarich abakwazi ukuthi bangene embusweni kaNkuluNkulu bese uJesu enza ihaba elifana nokuthi inaliti ngangena embobe ikameli ngangena embobeni inaliti bathuthumela uthi uyabatshela ukuthi lalelani kuwo konke ke kubantu akuna kwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke lesi statement sisodwa engizosisho kuwena namhlanje engisithathe lapha kuMatthew sikhulunywa uJesu ekhuluma efundisa nabafundi bakhe eqale ngabaFarisi bekhuluma nabo bembuza bemcuphile ithi into thatha manje position mighty God thatha iposition uunderstand ukuthi uJesu mekhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngani uma ukhulunywa noma ngabe ubani komunye okhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngani ungubani uNkulunkulu kwena sike sabuza lo mbuzo sathi ungubani kwena ungubani uNkulunkulu ukuphi nendawo we understand so sithe mase sibheka ngokwembhalo uNkulunkulu umoya ufuna bazomkhonza bekumoya awukwazi ukumkhonza umoya wakho ungekho right because uma umoya wakho ubamba umoya wakho umumbi umoya wakho ukhipha intembi umoya wakho unuka akusahlangene ke lokho noNkulunkulu akuseyena uNkulunkulu lo yila kufanele uqala uunderstand khona ukulalela kekho kimi manje
ungishiyile njengamanje njengoba ngikhuluma lento engikhuluma ngoba akekho ngena ingqondo yokucabanga nokubona. Mighty God, akekho ngenawo amehlo kubona ukuthi kahle kahle ilento engisho njengamanje iyamlimaza omunye umuntu. Waqala wakhala umuntu wasebiza igama lakho, then awusekho lapho, akasekho uNkulunkulu, usekushila, usephumile kuwena, umoya kaNkulunkulu awusekho kuwena. Ngithi ake silweleke manje ukuthi lesi sikhathi sesisuka ku level 5 siya ku level 4, ake silwele ukuthi umoya kaNkulunkulu ugcwale kithi, usengame, usimbathe, usizungeze ngaphambili nangemuva, ebese sihlala nokuzindla ngayikhathi zonke ukuthi konje yini engayenzela uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi angangishiya, angasuki kimi, ngihlezi nginomoya kaNkulunkulu, ngihlezi ngilomuntu othandekayo, yini engayenza. Engathi bese ngaba naleyo mbuzo every day. Akushiwo ngokuthi mina umnotho, umuntu orich engikhuluma ngaye manje wena, ngoba naleyo mali onayo oyisebenzisele izintweni ezingekho right, but zikhona right obungayisebenzisela kona. Urich kumina ngoba ikhona into yokuthenga kodwa manje uyisebenzisa endaweni wrong, endaweni ekuzothi manje fanele ubuye uzongcolisa lesi space sikaNkulunkulu, because wena umzimba wakho ugcine umoya kaNkulunkulu okuwe. Khumbula phela kwathiwa wena waphefumulelwa, ngazi noma usulibele yini. Now uma kwaphefumulelwa, then it means inside you kunomoya kaNkulunkulu. Uma wena usuzoqala ke manje udonsele ufaka izinto ezingekho right kuwona, then uyawudisturb, ukwazi ukuhlala kahle, ukwazi ukuhlala ngokuthula, then izinto azizukwazi ukwenzeka kahle for wena. Khona la ngeke ukuchume khona, khona izinto ekwazi ukuyibamba uyithatha uhambe nazo, ngoba ususuke wafaka izinto ezizodisturb umoya kaNkulunkulu okuwe ngaphakathi. Even ithinking yakho seyizoba ilento ukuthi mina ngifuna, ithinking yakho seyizoba ukuthi uNkulunkulu akekho. Yes, akekho vele, but iba honest with yourself ukuthi uzaza ngabe bikukhishwa ubani, ngoba eqaleni kwadalwa wena, waba wonderfully and fearfully made. Kwadalwa wena kwafaka umoya kaNkulunkulu omnandi umntwana uyaxolela, umntwana umshaya manje abuye ezobambelela kuwena, umntwana ukhaliphile, umntwana uyenza into ngoba yenza engenalo lunye abheke khona ukuthi ngikwenza ngoba ngifuna ukubukwa uma ukuthi engiyakwazi ukusukuma. Akanayo le nto yokuqhosha umntwana wenza izinto naturally. Na ubani okhiphe lezi zinto kuwena wayibeka ngaphandle? Naw sesigcwele emhlabeni kunabantu abenza izinto ngoba befuna ukubukwa abanye abantu. Awusenabo kubumntwana lapho, kushuthi awusenawo umoya kaNkulunkulu. Engathi isikhathi ubungasisebenzisa ngendlela eprofitable. Iba umntwana, asibuyelene ebuntwaneni. Uma ngabe ngempela awukazi ubona umntwana ekhula, Nkosi yami ngiyacela umfune noma ungambheka kuphi ubuka izithombe, kukhona kuyagoglisheka, noma wena zicabanga usasemncane ukuthi kwakwenzakalani, because you had no worries, you were doing nje uphila, udliswa, wenzeka yonke into. Now we can go back to that, and leyo nto ingakwazi futhi sihambise indaweni. Ngisho njalo namhlanje kwena sengivale izwi la namhlanje silifunde kuMateyu 19 sasisiya kakhulu ku26 ukuthi yebo kubantu ayikho into engenzeka ku-impossible, but ngoNkulunkulu mthatheke ebese uyam-understanda, umfake bese uyakholwa. Yabo lento yokuthi ngempela ukusindiswa akona ukuthi ushaya insimbi, ucula kamnandi kangakanani, ushumayela kangakanani ngelimi, unekhendesi nawe, mighty God, unekhendesi esezulwini. Akahambi ngalokho, kodwa kuhamba ngokuthi wena ngaphakathi ikupho kuhlo kwenzayo. Ukusindiswa ukuthi wena ukwazi ukuthi izinto like makuthiwa usindisiwe, izinto usindiswe kulomhlaba ohlabayo, usindiswe emaveni, usindiswe emoyeni emimbi, wasavwa wena wabekwe endaweni ethizeni. So la ukhona ke usekusindisweni, Nkosi yami, usendaweni esafe. Hlala kule ndawo esafe, musu ukuphika nabantu, musu ukuhlala kubantu, but ihlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhleli kuwena. Ungathathi izinto zangaphandle uzoyixisha kuwena ngoba zizomkhipha ebese uyasikhalela. Kanti mabika akufanele usikhalele, akufanele futhi usicomplainele, because wena owenze leyo nto. Yabo masingaba neqiniso mabika emhlabeni, izwe lingashintsha. Ngifuna uqamba amanga ngoba even yabo uhleli phansi yekela ukuthi mabika sesibuka izinto ngehlelo labantu ngempela ukuthi khona abantu kufanele sibadabukele nani ngokomthetho. Ngempela akekho umuntu ekufanele simdabukele ngoba umuntu kusuke kuyena owenze leyo nto. It's either uthatha i decision wrong
or udecide nje ukuthi ene lezandla lezi nalengqondo le ayinikiwe angayisebenzisi yayizela so ngokomthetho kodwa manje ngoba sabantu kufanele sidabukeke but namhlanje ngifuna ukubuyisela leyo power ukuthi musukubo umuntu ufuna ukudatshukelwa wena ngoba ukwenza kwakho kanjalo ukhipha uNkulunkulu kuwena ngoba wena uNkulunkulu unamandla wena wanika uNkulunkulu so mawufuna lokudatshukelwa ufuna wena lokhu complaina angazi noma ubona ukuthi isikhathi asisekho sesiphumile ku level 5 siku level 4 take good care of yourself mina ngokwami mina ngithe Mabika abantu bayikhiphile ku level 4 into engiyibukela entshebheni ngiyoshona izansi nengiyibukayo ngasekhaya elindelana nengiyibukayo emhlabeni abantu bayikhiphile ku level 5 mina ngihleli ku level 5 futhi ngizohlala kuona impilo yami yonke because lento ingami nobuNkulunkulu engafuni bungcoliseke kimi ngaphakathi so ngisafuna ukuhlala futhi ngiprovela abantu ukuthi uNkulunkulu uyamsindisa umuntu umsindisa kanjani ngokwenza kwami yayizona ngoba Mabika mangabe mina ngi-avoida yonke le crowd ngi-avoida yonke lento kusho ukuthi ngenze njani ngiyasindisa then uNkulunkulu kimi ungenze nganamandla ukuthi ngenze njani ngiyisindise mina akeze uqhathaka somewhere else yimina kufanele ngenze action ngeze ngayokukhuluma lo ndaba mina kufanele ngenze action ngeze ngayisolo izolo bengathi angijwayele vele ngijwayele ungena esitolo ngi-withdraw noma ngenze cashback since kuyuthi izolo ngithe ngiyangena kwesinye isitolo eShoprite avele